ya ke sana karangan bocek lagi kurang rantau pulang ke kampung. Tonton sampai habis, describe bilang ya. Virus corona melanda dunia, sadonyo umai takui padonyo. Perintah Allah dilalaikannya, beribadah takui katonyo. Orang dirantau pulang ke kampung, orang di kampung takui katonyo. Virus corona mudah menular, dosana kita maraso gentar. Orang di kampung takui katonyo, dosana pulang ke kampung inyo. Perintah Allah inyo bingung, beribadah inyo pun canggung. Dari itu duhai dun sana, marilah kita sama berdoa kepada Allah yang Maha Mulia. Semoga corona capek diangke. Orang rantau pulang ke kampung, orang di kampung takui katonyo. Virus corona mudah menular, dosana kita maraso gentar. Orang kampung takui katonyo, dosana pulang ke kampung inyo. Perintah Allah inyo bingung, beribadah inyo pun canggung. Dari itu duhai dun sana, marilah kita sama berdoa kepada Allah yang Maha Mulia. Semoga corona capek diangke. Orang rantau pulang ke kampung, orang kampung takui katonyo. Virus corona mudah menular, dosana kita maraso gentar.